Мынаяғы уже 16. Мынауы 14. Бұлары 10 мыңға чейін кетеді. Мына үшеуі 10 мыңға чейін екен, да? Қырғыз алтын ба жеріне? Россиянқы. Россиянқы. Ана, кулончиктері қанша? 2 мың екен кулончиктер. Бұл шуы? Бересіңдер? Бұнан несі қанша? Мына ақырқы сепочканы қаншаға бересіңдер? Бұны 7,5-ға береді. 7,5-ға берішеді екен. Қырғыз алтыны? Россия. Ұзындығы қанша? 50 сантиметр екен ұзындығы. Мына жемчуктың жандарыны қанша дедім? 12 мың. 12 мың екен. Мұның диаметрі қанша? Ұзындығы? 50, мынау 50. 45 аннан қысқа. Мына жемчуктың жанындағы 50 екен сантиметр. А мына ең чекедегісі 55 екен, 55 сантиметр екен. Қанша мыңден? 7 мың, е? Мына сепочкалар кемке? Баларын айтып қойшы. Балар. Несін айтайын? Сепочка баларын. Сен. Әрбірін айтып шығайын. Жоқ, әрбірін емес, мына нешкелерін. Шепті айтып өресін балар. Қайсыdır? Мына ечке, ең ечкелері. Мынау 15 мың. 15 мың. Сарысы бар ма шының сары? Мына желтое золото 17 мың. 17 мың. Ұзындығы қанша? 50 сантиметр екен. Кеме бар ма, жоқ па? 500 шүр берем, 16,5 мың. 16,5 мыңға 500 шүр берішеді екен. Браслеттер дағы айтып болсын? 17 мың. Қайсы 17 мың? Ортодоғы. Ортодоғы браслет 17 мың екен. Жанындағы екі 8 мыңден екен, а? Мына 8 мың, мына 9 мың. Бұл 9 мың, ортодоғы 17 мың екен. Сепочкаларчы? Сепочкалар қандай? 15 мыңден. 15 мыңден ба? 15 мыңден. Бардығы 15 мың, а? Жоқ, 9 мың, 10 мың, 9,5. 9,5. 9 мың. 9 мың. Кулончиктер қанша? Кулончиктер 6 мың, 5 мың. Мына ортодоғы, мына ортасы торчолар 6 мың екен, а? Мынау? 6 мың. 6 мың. 3,5, 6,5. Баларыңыз қанша? 9 мың. Мына 9. Мына кулончик 9 мың екен. Мына лезвие кулончикчі? 2,5. 2,5 мың екен. Мына обручальныйларда 4 мың. 4 мың 5 мың екен. Чоңдоры 4, чоңдоры 5. 4 мың. Почкалар қанша болды? Мен Маға, еме. 4 мыңден баштап 80 мыңға чейін бар. Қайсы беремін? Қайсы 80 мың? Мыналар, змейкалар 80 мың екен. Мынау емелер 80 мың мына чоңдор. Жарашар, кейін өзің жақтырсаң анан айтауыз. Ақшалары. Ақчаларын маған мына жағат 20 мың дейі? 20 грамм ба? 25? Граммы бұл 45 мың. 45 мың ба? Ошаны алсаңыз ана змейка маған жағат. Ноғы? Жақты жақтырған. Қанша ұшы? 45 мың дедіңіз, а? Ана мына желтый золотодағы жағат, чекедегі. Қайсынысы чекедегі? Чекедегі. Бұл 16 мың. Мына 16 мың екен. 16 мың. Жақындан дағы қойына? Жақындан дәл алы өрі бар. 16 мың екен. Түшіріп бересіз бе? Түшіріп бересіз бе? Ана маған мына золотодағы жағат. Мына әмі аралашқан платина арасында. Көрсеңіз? Не ошол? Шу қанша? 18 мың. Алтындар Россия ба? Бары Россия. Барлығы Россия екен. Бішкек жоқ. Золото 500. Сепчикадан немай жоқ. Бішкек жоқ. Бишкек жоқ сепчиканыкы. Бүттеле Россия деңіз. Бүтті барлы Россия. Бішкек албай. Бишкекті неге албай тұрсыздар?
ешкім албайды да ошондо. Албайт а. Карайып кетет сәл. Сәл. Мынаны канча дедиңиз? Азыр мен жактырган. Ноулу? Ошо. Обул ал эсептейин. Эсептеңизчи. Мына кагазга жазылгандары эмнеси? Бул граммдар. Граммдарыбы? Граммдарын жазып койдум да. Жакшы болупсуз. Кайсы 22 миң? Азыркы 22 миң экен. Анын жанындагычы? Жанындагы сизге болбойт, чоң аялдар. Сен жашка мунугу лайык, мунулар жакшы. Мунулар жакшы, мынакей. Ушулар канча басын дагы айтып койсоңуз? Мунун баалары 16, 17, 18 миңден. 18 миңден экен ушулар. Мына 22 миң. Анан кийин мунугу 40. Мунугу айтайынбы? Айта бериңиз. Бул 50 миң экен, 50 миң мунугу. Кайсы ошо коңуз менен? Мыналар 50 миң экен, Бул 21 грамм экен, змейка. Змейка 21 грамм экен, 50 миң экен. Анан биякта 40 миңдери бар биякта. Ошонун коңуздун Мунугу 40 миң, мунугусу 35 миң, мунугусу ошондой. Анан мунягы 25 миң, 15 миң. Ошо сиз кармап аткан 25-15 миң ичкелери. 25-15 миң. Мына желтый золоточу? Желтый золото мунугусу 9 миң, мунугусу. Мунугусу 9 миң, мунугусу 16 миң. 16 миң. Мунугусу 16 миң. Бул да 16 миң. 9 миң экен да. Эме кулондорчу, кулончиктер. Кулондар ар түрлүү. 4 миңден, 3,5 миңден, 4 миң, 5 миң, 4 миң, 3,5 миң, 5 миң, 7 миңден экен. 8 миң. 8 миңден чоң-чоңдору. Мыналар 8 миңден экен, мыналар. Россиялар кымбатыраак. Бишкектер арзаныраак. Бишкектер кайсылары? Мына катары Бишкек. Ушулар канча Бишкек? 5 миң, 3 миң, 3,5 миң. Бишкектер. Мыначы эме, на середин ортодогу? 4,5 миң. 4,5 миң экен. Мыналар 4,5 миң экен бары. 4,5 миң дейт. Россия жөнөтүп атасыңбы? Ооба. Мыналар 4,5 миң, мыналар 5 миң, мыналар 4,5 миң, мыналар. 4,5-5 миңден экен ушулар. Россия алтынбы? Бишкек бул. Бишкек алтынбы. Россиян сөкөлөрү бар. Мынакей Россиян сөкөлөрү канча болуп атат? Булар 10 миң, 15 миң. Комплектилер азыр кайсы мода болуп атат? Мыналар мода болуп атат, мыналар. Канчадан бересиз? 15 миң, 20 миң ушулар. Мыналар бар. Мыякталар комплект 13 миң, 14 миң. Ылдый жактагы. Мыналар ылдый жактагылары 13, 15, 13, 14 миң экен. Россияныкы экен, Бар. Россияныкы экен. 13, 14 дейт, 15 дейт, мыналар 15 миң дейт. Бриллианттар барбы, жокпу? Жок, бриллиант жок. Мына эме сөкөлөрчү? Мына тегерек. Тегеректер 13, 14, 15-ке чейин. 13, 14, 15-ке чейин экен мыналар. Мыналар дагы? 13, 14, 15 миң экен. Мына фианит көзчү эмеси менен комплект. Ногу. Жок, мына. Ошо. Ногу. Ошолар. Булар 22 миң. Мыналарбы? 22 миң экен мыналар. Мына ошолар 22 миң экен эмнеси менен. Алтын арзандаган окшойт. Кымбаттадыбы? Жемчугтар канча болот? Жемчугтар 15 миң, 14 миң. 15, 14 миң экен. Жемчугтар. Мына Казан 27 миң. 27 миң болот атабы? Кастрама булар чистый. Костроманыкыбы? Канча дедиңиз? 27. 27 миң экен. Булар 12 грамм. 12 грамм, 11-12 грамм. Мына жандагычы, мына. Булар 18 миң, 19 миң. Сизде Озера деген не барбы, сөкө? Ажорный. Озерныйлар канча? 21 миң. Өзү эле? 21 миң экен. Озерный, мына чагат.
Мына агат кой. Ошо 24 мың. сөкөсү өзү эле же шакеги менен Шакеги менен. 24 мың. Сөйкөсүнүн өзү 14 мың. Сөкөсүнүн өзү 14 мың. Сен жашыңа, Мен жашыма. сен жашыңа мынау жаңы ракушка жемчуг деген новинкалар ушулар. Ракушка жемчуг деген жаңы чыккан эме Нар экен. жак бер жагын тартып бер мынакей. Мындай каратып тарт, мындай каратып тартып. Жаңы мода ушулар. Ушулар азыр жаңы мода. Новинкалар. Новинкалар экен мына, новинка сөйкөлөр. Сен возраст. Мен возрастыма. Модасы да жакшы. Көрдүңбү? Ооба. Сонун экен, азыр чыгып аткан вообще сонун экен. 35 мың экен. 35 мыңга бересизби болушу? Же кичине түшүрүп бересизби? Азыраак түшүрүшсүң. Жаңы модалар ушулар. Дагы кайсы? Мага го жемчуг сон жарышат. Казандар мурунку, Дагы кайсылар новинка? Дагы мунуга жакшы болушу мүмкүн. Эми билбейм, өзүң кандай жактырасың? Жок, мага бул анча жарашпайт. Анча жарашпайт. Мага мыналар да жакшы жарашат, мына тегерек. Ол мынандай Баягы канча дедиңиз эле? 14, 14, 15 дедиңиз. Ана мага мына да жарашат. Мындай тапасаң керек эт. Кайсындай? Мындай. Шапка манамактар. Шапка манамактар мурунку го. Мурунку да ошол үчүн көрсөтөт да. Канча? Булар 27 мың, 28 мың. 27 мың. Булар анча жарашпайт да мага. Сага Баягы ракушка жакты мага. Солмай. Ушул азыр мода болуптур да. Баарында эле ушул сен алып. Граммы канча ушунун? Булардын граммы 11-12 грамм булар да. 11-12 грамм экен. Аябай жакты ушу сөйкө. Тагынып көрүшүм керек экен. Анан сизде баягы яблоко деп барбы? Ягодка. Ягодка деген. Азыр эчкимде жок ягодка. Сизде бар экен го мына жашыл? Жок. Вот жашыл көрдүңүз го? Бул 23 мың. 23 Чоң. Канча грамм? Букет деп коет. Канча грамм мына? 7 грамм. Мына якта кызды тубагым 28 мың дейт 7 граммда. Ошо эме букет дегеним, ягодка дем да. Букет канча эле? Букет бул Бишкеги Россиясы жок менде. Бул Мынакей Россиясы бейтип турат. и ушу канча Россиянын букет? 12 мың. 12 мың экен мына. 12 мың. Анан мага мына сөйкөлөр дагы жагат. Мына көрсөт эме хаки эмеси менен. Мына молодежный. Мына ушу. Бул 14 мың. 14 мың экен. Ушул дагы жакшы сөйкө. 14 мың дейт. Мына агатчы Бул агаттар 16 мың. 16 мың. Детский эмнелер барбы сөйкөлөр? Детский менде аз экен мына. Мыналар детскийлер канча болот? Детскийлер Россияда 3200, 3000, 2,5 мың. Ушулар Россияга детскийлер? Россия ооба. 3200, 3000 экен, Ооба. 2,5 мың. 2,5 мың детскийлер. 2,5 мыңдан канча чейин? 3200-ге чейин. 3200га чейин экен. Мына көз жашылдар 3200 ба? Мынаны. Кайсы? Муну. Ошо. Канча ошо? Булар 24 мың. 24 мың экен ушулар. Фианит көзү. Ооба. Көзү фианит экен.